شر هبون و نبونه که هرما کردستان برانبر دولت اسلامی دکه هلوستا هزین سیاسیین پارلمان سوئد کار دیپلماسی یک نونرتیا هرما کردستان لسوئد دکه هلوستا کردن روندا سوئد و هلوستا نویسکارن کرد و هر وها روزنامه‌وانی سوئد د دربارن وان بویراندا اما جورا ونن پیش اکرانه وزیر کار دروای سوئد کارل بیلت گوتارک در روزنامه اکسپرسن ده بلاف کر و دور ده سیاست سوئد دیار کر. کارل بیلت دبیجه که حکومت مالکی ندکاری به جهه باوریه و لوما جی هزین تندرو بشکی مزین عراق خستن بن کنترول خواه. ام دعوای انجمن آسایشا ناونتوی دکن که به ارک خرابن و هلوسته که تند برانور هزین تروریست نشان بدن. ام دزانن که ناکوکین زل هزین جهانی هشت که هنده خوین لسوریا بریجه و اگر دوی روشا عراق دا نه یک دنگ بن ده مالویرانین مزین رو بدن. گرینگه ام ترسیین سر هرما کردستان راوستینن آلیکاریا که امریکا پیشکش دکه باشه لیتیر ناکه. بیل دبیجه پیوسته آوره بهینه پارستن و بکار من وگر نمال خواه. ام هول ددن رین باشتر پیدا بکن که آلیکاری بگهینن آورهان. مهبون خواه یا دیپلماسی لحرم خورتر کریه و ام آمادن آلیکاریا خواه امروواهی جی خورتر بکن. ام نهال پیش آواهی پارلمان سوئدنه لگل و تو بیجی سیاست دروا یا پارتیا گلا لیبرال کناسکری بناوی فولک پارتیت بریز فریدریک مالم و اجمره نها چند خالان ده درباره کردستان و پیکات نویدا و عراق بگشتی و زلال بکه. کاک فریدریک خواندنا و جروش عراق یا ایرو را بگشتی و جا هرما کردستان را چیه؟ Otroligt allvarlig situation just nu i Kurdistan och i Irak. Och nu måste vi stå upp för våra kurdiska vänner i Kurdistan. Och omvärlden måste ge ett militärt stöd nu så att man kan besegra de här terroristerna. Nu hotas Erbil, Duhok och Suleimania. Det är en situation som man inte har sett i Kurdistan på många år. Och jag förstår att väldigt många människor är rädda och signalen från omvärlden måste vara att man måste ge ett större militärt stöd för att besegra de här terroristerna. Det är absolut nödvändigt just nu. بس هندویجین یعنی چما اف هرشایان بسر هرما کردستان در روجا ایروتین. Ja, de här terroristerna i Islamiska staten har ju länsat irakiska vapenförråd och de har tunga vapen. De går i östlig riktning mot Kurdistan. De går i västlig riktning in i Libanon. De går i nordlig riktning i Syrien mot Hasaka Kamishli. De går i sydlig riktning mot Deir ez-Zor och andra områden. De går i alla väderstreck och de dödar allting som kommer i deras väg. Och nu finns det en lång front av kurdisk peshmerga och YPG-soldater som måste stå emot de här terroristerna och nu måste omvärlden stödja det. پارتیا گل لیبرال هرتم ده هلوستا خدا برانبر هرما کردستان لپیش بو پیشگیریا سرخابونا کردستان به آشکاری دیگه تدخوازی وقت پارتیا گل لیبرال نهاج هرما کردستان را چه بگی؟ Min uppfattning och vår uppfattning i Folkpartiet är ju att kurderna har rätt att bestämma över sina angelägenheter och över sin framtid och sin frihet. Men det vi ser nu är ju hur man attackeras av de här terroristerna och man måste besegra de här terroristerna och sen i det längre perspektivet så måste man hantera de konflikter som finns med Bagdad. Men just nu så måste man slå tillbaka de här terroristerna och våra kurdiska vänner måste vi ge vår solidaritet just nu. Kurderna har gett så otroligt mycket till Sverige med alla kurder som bor här och nu är det dags att Sverige också stödjer Kurdistan i den här svåra tiden som man genomlider just nu. پارتیا گل لیبرال د الیانس دا بهنک پارتی دندن حال سر د سلاتنه دریا الیانس را پارتیا گل جبو هرما کردستان چه دکه Vi försöker göra så mycket vi kan från Folkpartiets sida och även från Alliansens sida. Vi har ökat vårt handelsutbyte med Kurdistan. Vi har ett migrationsavtal nu också som fungerar med Kurdistans regionala regering. Vi har öppnat ett ambassadkontor i Hawler. Vi har många svenska företag på plats. Vi har direkta flygförbindelser också mellan Stockholm och Erbil och även mellan Stockholm och Suleimania. Så att vi har gjort så mycket vi kan för att fördjupa de här relationerna och förbättra de här relationerna. Och vi är övertygade om att en dag i framtiden så kommer också Kurdistan att bli självständigt och då ska omvärlden stödja den processen tycker vi.
هم دروشين آورته دا هم جي دروشين نورمال دا قوك السويد بحث سياسة دربت كد بأمدريا يكيتيا أوروبا را رياكسيون خوا برانبر كيشان نشان ددن السويد دريا يكيتيا أوروبا را حطانها تشكريا. Nej, Europeiska unionen har agerat alldeles för lite. Man har gjort för lite, men det avgörande här det är vad USA gör och vad vissa grannländer gör. Och den militära komponenten är avgörande just nu för att besegra de här terroristerna. Och om det kommer ett fördömande från EU idag eller imorgon så vore det väldigt bra. Men det som är avgörande är att man kan stå emot de här offensiverna nere på marken i Mahmour, i Jalula, i de andra områdena så att de här terroristerna besegras. نتني دريا يكتيا أوروبا دريا نتوين يجردي رمرود كان تشبكي وك سويد. Ja, vår uppfattning i Folkpartiet är ju att Sverige måste vara pådrivande i Europeiska unionen och även i FN. Och vi sitter ju inte med i säkerhetsrådet, men det kommer i slutändan säkerhetsrådet måste anta en resolution som ger rätten att agera militärt mot Islamiska staten. Därför att de är så pass starka nu och de är så pass farliga nu. Och om de här grupperna bryter igenom de här fronterna och börjar närma sig Hawler och Duhok och Suleimania på allvar, riskerar ju att bli panik. Så nu måste man stå emot. Det här är ett avgörande skede i Kurdistans historia man står inför just nu. Och jag vill verkligen betona hur viktigt det är för mig då, Fredrik Malm och mitt parti Folkpartiet att visa solidaritet med Kurdistan i den här svåra tiden. För oss det är jätteviktigt att omvärlden nu agerar och ger stöd till kurderna så man skyddar sig från de här terroristerna. وزیر کار در و سوئد کارل بیلد گوتاره که دا روزنامه اکسپرسن دا دبیجه که انجمن آسایش نافدولتی دبی به ارک خرابه لی انجمن جی نل هفش بر که او خوینه که حتان حال سوری جی درجه اویا جی دلیل که انجمن آسایش نافدولتی نل هفه. Ja, det är alldeles riktigt att det är så. Det är bara det att vi är många som har varnat för att kriget i Syrien kommer tippa över i Irak och i Libanon och på andra håll. Och det är det vi nu ser. Så det här är en regional konflikt. Det här har inte bara med Syrien eller med Irak att göra. Det här är en regional konflikt nu i hela regionen. Och det betyder att den här oenigheten som finns i säkerhetsrådet måste upphöra. Och jag tror det finns förutsättningar för det också eftersom Ryssland och Iran, eller Ryssland i säkerhetsrådet som tidigare har blockerat för att man har stött Bashar al-Assad. Nu är det lite annat läge med tanke på att Islamiska staten är motståndare till Assad i Syrien. Så det är lite annat politiskt, den politiska spelplanen ser lite annorlunda ut nu. هون دبینن که چاو هرما کردستان کم نتو کم آینان دپارزه و پیشوازی لکم نتو کم آینان ده هرما کردستان داد که هم و مسئله دشوپینن نرخاندن آواج و مسئله را چیه؟ Ja, det är mycket viktigt och man ser hur många av assyrier och jezidier och andra som nu kan få skydd in i det kurdiska området. Problemet är bara att då måste också det kurdiska området vara säkert och de här terroristerna får inte rycka fram ännu längre. De måste stoppas och fronten är väldigt lång, den är 100 kilometer lång här. Och den fronten måste hållas intakt och det är därför jag menar att det är så otroligt viktigt att omvärlden nu också militärt ger ett stöd så man kan besegra de här terroristerna. Därför att det finns ingen politisk lösning när det handlar om Abu Bakr al-Baghdadi och hans kalifat utan de kan bara besegras militärt och det måste ske nu. اف روشا في دوی بسر هرما کردستان ده هاتی روشا که گلکی آورته بو لگور شوپاندنا و پیشمرگین کردستان اف روشا چوا تعامل پیدا کردن. Ja, man gör så gott man kan förstås, men man ska vara medveten om att de kurdiska styrkorna har inte tunga vapen och det är ju en följd av att man är en del av Irak, vilket gör att man kan inte mobilisera på det sättet. Och samtidigt som de här terroristerna har länsat vapenförråd, de har tunga vapen, de har pansarvagnar, de har luftvärn, de har en hel del annat tyngre vapen, artilleripjäser och så. Man ser hur de använder det nu mot de kurdiska områdena i Irak men också mot till exempel Kobane-enklaven i Syrien också. Så det är inte så lätt att stå emot de här om man inte har de tyngre vapen som krävs. Det är därför jag menar att det är så viktigt att det kommer ett militärt stöd som gör att man kan stå emot de här attackerna. Det är många kurder som blir martyrer nu de här dagarna i Kirkuk och längre norrut i Mahmour och på andra håll också. Och man måste besegra de här terroristerna. Tack så mycket, Zorspas.
چند اندام پرلمانên Partiya Jîngeha Swêdê Milyo Partiyet di daxuyaniyekê de piştgiriya xwe ji Kurdên Yezîdî re ji Mesîhî û Kêmaniyên din re diyar kirin û dawa li civaka navneteweyî kirin ku li dijî terorîstên îslamî yên hov destê alîkariyê dirêj bikin de ku komkujî rûnedin. Ragihandina Swêdê rojane rewşa Herêma Kurdistanê bi giştî û ya Kurdên Yezîdî bi taybetî dişopîne. Hinek ji serdêrên rojnameya Nûsa dibêjin. Kurdistaneke seqemgîr zor girîng e bo Iraqê. Roja serxwebûna Kurdistanê hatiye. Kurd jiyana Mesîhiyan diparêzin. Çekan ji Kurdan re bişînin. Eger Iraq bikeve, dê xewna serxwebûna Kurdistanê bibe rastî. Ji cîhanê tê xwestin ku komkujiya dijî Kurdan rawestînin. Kurd bi bawerin ku dikarin Daeş biperçiqînin. Nûneratiya hikûmeta Herêma Kurdistanê li Swêdê li gel aliyên Swêdî, Kurdistanî û Iraqî di tevgerê de. ئێمە بێزگەلەوەی کەوا کاری ڕۆژانەی خۆمانەکەین لێرە ئێستا لەبەرەوەی وڵاتەکەمان کوردستان لە جەنگە گرنگیمان لەسەر سێشت کردووە و لەسەر ئەو سێ خاڵە پەیوەندیەکانمان دروست دەکەین. یەکێکیان ئەوەیە کەوا هەرێمی کوردستان ئێستا پێویستی بە پشتیوانیەکی عەسکەریە و دووەمیان ئەوەیە کە کوردستان پێویستی بە پشتگیریەکی سیاسیە و سێمیان هاوکاریەکی مرۆڤایەتیە. سەبارەت بە پشتگیری عەسکەری وڵاتی سوید وەکو خۆتان نەزانن وڵاتێکی بچووکە لە ڕووی عەسکەریەوە لەوانەیە نەتوانێت وەکو تاکە وڵات عەسکەر بنێرێ لەوانەیە ئەو بڕیارەش نەتوانن بیدەن. بەڵام ئەوەی کەوا ئێمە باسمان کردووە لە کۆبنەوەکان لەگەڵ وەزارەتی دەرەوە لەگەڵ حیزبە سویدیەکان لەگەڵ پارلەمانی سوید و حکوومەتی سوید ئەوەیە کەوا ئەوانە بێ بەرزیکەنەوە بۆ یەکێتی ئوروپا بۆ ناتۆ بۆ UN کە پشتگیری لە هەرێمی کوردستان بکەن و ئەوەش پێویستی بە چەکی قورسە و پێویستی بەو بەشانەیە. سەبارەت بە هاوکاری سیاسی بێگومان موقفی سوید زۆر باشە پشتگیری لە هەرێمی کوردستانەکەن و تا ئێستا ئێمە چەندین دانیشتنمان لەگەڵ وەزارەتی دەرەوە کردووە لەگەڵ حیزبە سویدیەکان کردووە لەگەڵ پەرلەمانی سوید زانیاریەکی زۆرمان ناردووە بۆ هەموو ئەو لایەنانە و هەروەها بۆ ڕاگەیاندنی سویدی کە ئێستا لەم دووسێ هەفتەیە بابەتێکی زۆری بڵاو کردێتەوە لەسەر هەرێمی کوردستان و کە ئەبێ سوید پشتگیری هەرێمی کوردستان بکات. و بێگومان ئێستش پەنابەرێکی زۆر هاتووە بۆ کوردستان کە ئەمە قورسایەتێکی زۆر دروستەکە بۆ لەسەر هەرێمی کوردستان کەەوە تقریبا 7 مانگە بودجەی بڕاوە و لەسەر ئەوەشەوە لەسەرەوەی میلیۆنێ پەنابەری وەرگرتووە و ئەوە ژمارەیەکە کە سویدیەکان پێیان سەیرە لەبەرەوەی سویدەوە 56 ساڵە ئەوە پەنابەری وەرنەگرتووەوەی کەوا کوردستان وەریگرتووە و بێگومان ئێمەش لەگەڵ وەزارەتی دەرەوە باسی ئەو بابەتەمان کردووە وتمانە ئێستا سویدە بێ هاوکاریمان بکات و بڕیارشان دابوو ئەو جارەکە بودجەی ساڵانەی خۆیان زیاد بکەن بۆ کۆمەکردنی پەنابەران. بەڵام ئێستا وەکو خۆتان دەبینن لە کوردستان ڕووداوەکان ڕۆژ بە ڕۆژ تازە ڕوەدا و پێویستە مووقفی ڕوون هەبێت لەلایەن سویدەوە و بۆ سەرکەوتنی ئەو کارانە بێگومان ئێمە بەردەوام ببین لە دانیشتن لەگەڵ وەزارەتی دەرەوە لەگەڵ حیزبە سویدیەکان و ناردنی زانیاری بۆ ڕاگەیاندنی سویدیەکان. ئێمە لە دانیشتنەکان لەگەڵ وەزارەتی دەرەوە باسی ئەومان کردووە ئەم شەڕی کەوا ئێستا لە بینی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی کوردستان و تەرۆریستی داعش ئەمە شەڕێکە لەسەر دموکراسی و ئەبێ پشتگیریەکی نێودەوڵەتی هەبێ و سویدیش ئەبێ بەشێ بێت لەو پشتگیریە کە بە تایبەتی وڵاتانی ئوروپا لەبەرەوەی ئیسە بۆ نمونە لە سویدەوە ئەو ناوانی کەوا لایەنە هەشتا ناویان لایە کە ئێستا بەشدارە لە شەڕەکانی کوردستان لە عێراق و سووریا و لەسەروی 2000 ئەوانەی کەوا ڕوونە بڵێن ناوەکانیان ڕوونە 2000 ئیرهاب هەیە چۆتەوە شەڕەکە لە عێراق و لە سووریا و لە سەروی 700,000 لە هەموو وڵاتانی دەرەوە هاتوونە ئێستا لەوێ بەشدارن. لەبەرەوە ئەمە شەڕێکی نێودەوڵەتیە و ئەمە شەڕێک نییە لە بینی هەرێمی کوردستان یان شەڕێکی ناوخۆ لە عێراق. ئەم ئیرهابانە بە تەمان بەردەوام بن و هەدەفیان ئوروپایە و لەبەرەوە ئوروپا ئەبێ ئاگادار بێت و ئەبێ پشتگیری لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بکات.
اما دوای ئەم ڕووداوانە ئەتوان بڵێم سەرجەم ڕەوەندی کوردستانی لە هەر چوار پارچەی کوردستان سەردانی ئێمە ئەکات و نوێنەری هەموو ئەو حیزبانە و ڕێکخراوانە و نەتەوەکانی کوردستان سەردانی ئێماکەن و یەکدەنگیەک و یەکڕیزیەکی بەهێز هەیە بۆ پشتیوانی هەرێمی کوردستان و ئەوەش لە نووسینەکانە نەبینین لە دانیشتنەکان کەوا لێرە لەگەڵاندا ئەنشین و من بەڕاستی ئەمەوێ لە ڕێگای تەلەڤیزیۆنەکەتانەوە سپاسی ڕەوەندی کوردستانیانی سوید بکەم کە زۆر بە یەکدەنگی و یەکڕیزی پشتیوانی خۆیان لە هەرێمی کوردستانەکەن و ئەو پشتیوانە گرنگە و هیوادارم هەروە بەردەوام بن و زۆر سپاسیانەکەم. هێتیما کوردستان TV لە نونەرتیا حکوومەتە هەرێما کوردستانê bû grûpek Kurdên Akademî ji Rojhilatê Kurdistanê serdana nûnertiyê kirin û amedekariya xwe nîşandan bo alîkariya gelê xwe. بەڵێمە گروپێکین لە کوردانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئەو ڕاهاتووی نوێنەراتی سەردانی نوێنەراتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە شاری ستۆکۆڵم دەکەین بۆ یەکە پشتگیری خۆمان بۆ خەڵکی خۆمان لە باشووری کوردستان نیشان بدەین و ئێمە گروپێکین لە چەند کەس کە هەر کەسە و لە بارێکدا شارەزایی هەیە لە بارێکدا خوێندنی تاو کردو پێی خۆشە بە پێی پێویست بڕاتەوە باشوور و خزمەت بە خەڵکی خۆمان کە لەو شرایطێکی ئێستا تێداین. Gavek Kurdistanî li hindir û li derve û her wiha dostên gelê Kurd her kes li gor şiyana xwe amedekariya xwe nîşan didin ku bergirî li gel û xak û ala Kurdistanê bikin ji hêzên tarî re çi paşeroj namîne.